Right, tariki ni 13 mweri ni wa kenda kwateni nende kende tuchieto Weru nkirigaira tugakunithirite bwina ya giriori nende mantu mwanya mwenyethirite akioneka yagitana mbere nene account ya Meru nyamantu yegie siasa nori nende tukwithira kinya tukimurika mwaka yumwe nyuma ya Rais William Samoei Ruto kwithira Nteto nyobichinere imbibi byongo ethirite kuthairia kana imbibi byongo kona ni bontombete kwithira kiwetha kiabura kwa mwaka yumwe nende mbiga kwithira muringaira mpika na rengi umutemba na kuwa otibwa ethirite kiwetha kia yonde tuketha tukela kioro Weru ari kende tuchie twende mbere yaratwikirite orito kende tui akari Meru na tungeria baraba kumeneria wathani bonga bana kawira kuwa kawira atikwithikiria na atikuthikira mendikithia Senate na tina gitiyo kira tungeria bangi abiachara ba Meru county ya Mombasa kuria gavana kawira tigia sarakasi na aritere ya Meru ngui arimane neba secretary gukano nende kuria kurinkana certificate ya muritoni unto kwa BC Otareria utongeria wa thirikari ya Rais Ruto nyuma ya mwaka yomo bichine. Unaitwa madidi Weru ene Cindy Karwitha ngetwa PHINEAS IMAANA Nteto chairo de mwikamberia icho chongwa akariba kaunti ya Meru na tungeria baraba kureana na utungeria bongabana wa kaunti ya Meru kawira mwangaza bithite nende bagirita ntumirio kuni mpatho irachethirite nende chie kujera wa ate kangabana kawira na munini okimutuma twethingia bari wangabana kawira nethirite nende aitikuthigire nyamatagari yarethirite akinenkaro ni mbunge ya Senate kuthingatira kaita karethirite nende aika kwambere ya Senate nonto bakweberu etine ibongelete kawira kinyati gutia tungeria bangi amona kinyagwitithia mubango yokulea ntukweleo kiumionto antuko ye kiumio barethirite akibanga ombere monike twandete muthuri murioki no twambiria chio atongeria mwanyamana bachumiritie na kuthambakirikania ngavana wa Meru kagita kararo aliro Weru ikire nyombe seneti kwena mataro aerwe mono jegie uritingo ibune kaunti ya Meru na bamere ngavana ikire wira nembo bango jojo kurea akethwa gita ntuko ekumia atongeria baba bakimwira ujo kambire ngavana wa Meru atige kurairwa na mpwe mono no ruwa mono araumire seneti ya recommendations ciorabwite kuritangugi na aria mantu jo korea bamba kumaka korea imbi na abereza akorea ageta Jumapili kandikanie seneti yojo kawira na chokerio korea na te Jumapili yake ni ntuko ithatu ndene kiumia na ndereba bathirikari security thirikari ngari cia thirikari aritinguge bathirikari na bagita bonthe okorene na mbere seneti kaire ndene office of the governor ikwetha kwena iraita kwa special programs na nithaina kite nithaina mbeca ciayo mwanka na ndei bagateke nonto nethiri na iratumirwe kiri okorea county assembly immediately bochoke assembly haraka bochunguse manto bon balance between private entity ya okorea na mbeca cia county nondo utekurombe kwa mpempene chenjoa tutomba kwethia ati okorea nio bigger than ngavana wa Meru ora manager ukumanage 12 billion ko our fear is kuja kwithirwa gwikirwa kana gutagerwa mono kana nkerwa mbeca nyingi na komba kuthwa ikirana ntuko ithatu per week na ngugiche thirikari ile tumunengereire anene ikethwa na chichi jukia ntuko ijiri itukora kwina question mark au na itukoria EACC niyo pachunguze mantu ya haraka nikenda Meru yetu tumba kuona sustainable projects irigatethia ntu amna bubu riboti ikiumira ati nyombe munini wa ngavana iria kiriki thirikari atete na stima tukinyite nyombe neji na kwithira uti stima na kinyari tengugi bawe baraba gwitangu nyombe ji betha bagikujira tweterete twekirukirite mathina ya stima kuma iso ciaurire tweterete tukiriach out ke Kenya Power patwa excuses twabetera kwatuka tukaroka ringio testima tuna generator ite functional ne rauru lakini iteona mauta
so itoko appeal ke relevant authority pa tedi tolelia ke street lights yeko atoribeto bena stima inde itoko hope heti political fair play na if it is so sad na you wanting so itoko romba anto by human na solution yera tumekosa stima since Sunday afternoon na tumekuwa na shida mingi sana. Stima ndo inafaa kutumika kila mahali. Ndatongire baba barigo karibu munini wa ngavana buri gwatine. Deputy ngavana wetu amona thina ucio nthe akonwa ni ranjirie kuthireti kinya uturo bwawe mwanka thai askari barakarabo bakwenda ku withdraw bachoka station cio cause allowances ira baburi gwitha bakeyawa kenda bakaria deputy ngavana Meru isharitirwe na itekwo kutwenda kwira madam ngavana in case mutuma kwa tuka kwe manto yombo karika kirwe no kaya murio yu na ibo ya Meru baminye weta kwa DG askari bare na batewiritwe driver wa atewiritwe cause batena biraba bwiri kwitha bakiria ogenda baritangu yu atika bakorwa bia cia ngava cia madam ngavana pero ambia cietu ciochu cia iraturi ya ora kirima ngucina ure murio yo ntiri yo nankero ng'ondu kwa wantu betu katukwenda kuwa Meru itete boya why nyomba ira chionde ntwethingia areo no biciewe ni obicie kithirikari na turenda kwira mama nyomba ntwethingia tiomba kuria kuma Sunday mwanka utuko bwana arua itena stima turenda kwira mama mantu yaro kuthithi mantu yateagirite mutuma te ko most te thirikari ne mutuma is duly elected oyaro tarirwe na muthiene bakitho bakiangavana kithagiki kawira bachu turienda maendeleo mashinani madibut kabati kamwe kaukwira anto kabati so you meant kabati yo kamwe mtu kabati kamwe gateakira inya sungura kabati kamwe inya kioro gateaka so hii kabati ya ileti kabisa na spindi kills na kabati ya revenue board ne acting CEO investment corporation acting CEO Halco board acting CEO microfinance acting CEO Mewas acting CEO chief officer wa trade ne acting chief officer wa water ne acting chief officer wa roads ne acting chief officer finance ne acting thai nengire deputy ngavana ali ome kwa na ndinwe no woko activate kia deputy ngavana o kawira mwangaza katumuna nenti kwiritigere ka ko act ngavana wa Meru in acting position so you are ejanete mene tekele peles ngiripotera Weru TV bitamuthuri murioki abiachara barore Romero barabatura Mombasa ibarirete nende konyo tungeria ba county Meru bakiwa nende bativirito ni ritingwe bangabana wa Meru kaira mwangaza narani nende ba umuri kureka sarakasi na kuritira Meru ngwe batongeretwe ne mukarigito Alex Kobiba kuri ngabana kuthiria nende mpado chiona munini wo kimutumonto ebingia na kinyomo portfolio irakethira nende akiritani ngwe na bo Meru barabakara rotero Mombasa baruga batenganeri kona kire kwithiro yekiendelea nja kwao roterero Meru bakere ndi kibante tontu kwenarwa batongeretu mukarigito bona Alex Kobia bemorotera gavana Konte Meru Bishop Kaira Mwangaza nonto bokeria bakona kuringithania nto biongo na inyankoroki kwa namba 41 kumakira 47 kuma nonto ibota imuli Kenya bora thithetwe nyagethera twina diaspora tutikwiru Nteto ri weta Meru na twenda tuma Mombasa kana tuma Nairobi kana tuma Nakuru or any other town tukethira antu ibe na roje barabara ni bwethetwe there is a good place where people can enjoy themselves so what we need is those development reto kwetho twenda diaspora toloele tukona Meru itete boya na obuto ya reto tete kwetu tukethira hakuna barabara hakuna maji na manto maingi antu batena maendeleo na wetu ira spindira wetu tene na lato loele the ranking ira ore actually there is nothing bareongera bakwa gavana Bishop Kaira Mwangaza no mwanka ashenshero tiroro gwitangoge no twakeja gwetu wetete
spindi wewe 500 akarunda Meru kithakene. Twamwere kura atutira ngui taita maneno na yake kuringa kifua akiwa kabati kaende katibati kuenda kabati kuenda kakatangui ito yeta Meru Saturday na Nteto ira tukuwa twe Mombasa twakwira twe Meru bo tukwenda batu akuthurire maendeleo ki Meru County tutakuthurire ndwa kureta siasa itena maana na wewe ngono ukumenya rigana 2027 irio unless withote itete kurombeti oho na kingi besho kaba mutetera diji mutumonto ithingia bakaugabo yantu bakumarotero nyambene no bendete kuthore mucuthiria na rithore utere nethro atigaruka bonthe bamugaruka rero rona yeka atena antu enantu na no loleti wengo kona respect mutumethero te muntu enwe but you have seen it yetora mutumare ari balotine na yakuire ari balotine kwa hivyo madam governor kanyanga pole no ntumantu ya maraya mwithu genda yuto mwithu yoithero ina mite kithumba viongozi wenzako ubati kujiunga nabo ukatanguye nabo na Kenya mbere Meru County mbere na jabu na ubotengani Amiru baba Mombasa beshoka bakongera bobo inkuromba my good friend rumano mweto no tonda ari mono we skuru ya thoma secondary atwire pia imbi kawira amo promisete bira biotoma ari mantu yara yate batere kana yara batu tutekwenda tore antu bembe ya kuhusu mtu eto mutuma kana mwana eto mutuma na barabanga like kaethia kinyabo ibetore bawe nyambene bere antu banyambene kana antu bameru kithera ni onto ba uteka advantage ya crack irere Meru ya kucionania nobody will get sympathy from anybody. Ke reporter Nteto TV kumaja kingine kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mongera atongeria bakiama kia utetera murimi omunini wa mayani ya kyokusto batogeretwe ni mukarigeti wo Silas Kiremi bari wakaita kare ya kwenende kuthira kere kire wa mayani barabedirite bakidora nyuma bara kwingatwa ubichine ende bakiwa otike guni bonete kumania nerekeria bau bari wani ni batedira bakidia tera kinyamwatho ya Meru ya kimera kia mayani kinyanini tagirekano bakiuga mbona zitaite maguri kuma baratonyo ubichine kegina kia mweri urane bagugete karona chiringi 46 ende bataingia wirane bo nkuruki bariuga barabedirite bakidura wanende ke kudurano kyo ke secretariat ewetare wa inyi chiringi Imwe na bete bakedira bakyura ko wetera orengi na barigo keja kwithira ni utugeta trend yeu director babeto katukamenya unge tuchwe bange baberu tutu bathura na antu beto na charo ne atano cia na rochia lakini bathithirie murimi igintu kiria murimi abanenkere beta umuthithiria kwacha kwithwa mauntu bara ma implement ni mathokwa ni individual directors mara mathura kou ni magucenjia gatibe nu kabisa ya kuga oboro majani pura mabate ko ngoma directors malonga bagiro na njira ingi nuntu gatibe nu ekonania wa mwaka twathurana kana rothe tuthuranaga directors magenda matweka opposite ya murimi ni atongerie bakiama gia gutetera murimi munini wa majani takyo kusto batongeretwe ni mukaririgite wa Silas Kiremi bakimeneria erekeria ba majani bara bathurire nyuma ya bara bakuru kwengatwo bicine bakiuga bara bajukire wathani kagita kao kara kwikuthira na batithirite bakiguna murimi wa majani na bakiuga batathingatira mawatho ja Meru ja kimera giki na nkuruki bakeja na ngerekano na mareja bonasi na mbesira shirago mweri bakiuga chiteithia kana chongerwa kuma bare kujukia wathani reform ira ciathithirwe tutekuona ciujuritwe ora gukarikana na no kuona gatura gwinya na kithurano reform ciaugite bonus ikena mira ciringi 100 na miaka eu iri thiri jo ijwe thatu tuturona bombite commit kuimplement ciringi eu 100 kana inya kwino negana na turaithite bwega barato itire director baba itiro kukia gatumite tubaite kwinekira murimi mbesha ende kwira batwete inya 65 riu babero nte kuona baikuiriri inya 65 iria mbeca cia mweri itwariritie tugana citunenkerwe ciringi 50 na aruo miaka ithatu kaithite kuthira
tuthurana kaire na ichiringi 21 tukuona nkorokia tongeria baba riuga kamiti iria athurana na kithurano kierekeria bau batethire bakiamukira kigina kiao monkira na ndiji antu baba bakutia bathurana na ikwari na gintu kira babwiri kwithira bakinenkagirwa gute payment bona up to today indi boria beragwa baba enda by now director bagwa baba thithiria ntukumenya baba thithiria bauma kana bachoka tamu iwinge kana bachiongera miaka tutikumenya ni ata gukari na muthie ni atongeria baba riuga magamba jara jari kotini ni jethire jakebirwo mbere ya mweri jwa muthia mwanka juju ugitukura thirikari magamba mau maume thiini wa koti wanathwa ni marikite kuthoma kendire this time ko tweke mwisho nundu magamba mau makare akurutwa thiini wa koti especially mbira December ekinya kio kiama gia Kristo nitubangite ati thiini wa Republic of Kenya yondo gwikari ati tugetia strike murimo majani ati kabiri majani rengi na tekendia majani mae kaire magicigo mbunge kia South Mentinke report Nteto cia Weru ria kwaritwo ni Mutungi Kare Bakareno ntubondeto ngino kune atinende Beatrice Inyangala aurani PS wa High Education and Research Institute na ugetinende kuti mwalimu munene wa secondary kinyomo bati Korea na certificate kana karatathi kakona ni ampomi che muritoni ontoboke kwethira ari mikuru ya bisi ya ugete bunende ukethira bukiangaratana kia kinye githomo ke mwana kiwa ni gitatina watho doraka watekanaka ukirweta garia ekiwatho Beatrice zaguchoka genende kireke mubunge wegembe northern area kwikinyiti kireka kamiti ya mbunge egi kithomo. Akialia lembe la kamiti ya bunge nene ya kithomo mwandiki munene wa kithomo kia iguru Beatrice Inyangala augite ministry ino nithite na mbele na mubango wa gusonko na rutwa bala batumite romba ria kuna mbesa jia kithomo kia university kiri mubango mujeru wa rutwa baba mbesa na kiri ntukujijite mubango juga kinyamuthia na mbesa ino kunenkaniro kia rutwa baba kwa thaa ino alitwangirika na rimo ria 83 magana mugwanja makenda ni balekite gutuma eromba ria kuna mbesa ino waziri Nyangala akiuga mutaratara uju ugakinya muthia tariki mugwanja mweri wa 10. We are still collecting data to enable us classify the students. This process will close on 7th of November. 7th of October. This process will end on 7th of October. As of now, we have 183,719 students who have successfully provided their information out of 265,000 students. This validation process is what has caused the delay. Kulingana na mwandiki muneno jo wa kithomo kia iguru ni balekite kwa na VCs bonde ba university jia mwingi na gutema rutano umwe agasoko nontu bwako wa gabisi kagita kalea mutaratoro jo odite na mbele PS Inyangala akiuregia rutwa na jali kuditanga kere ministry ino VCs bala bakudike nyume na molekelo jo wa thirikari nene aidho kagita gaka PS Inyangala na CEO wa Help Charles Ringera nibele idhitie ati mpaka thaa ino gutembesa inenkanirito kira rutwa ile bajeru na bala bethiritwe bali skuru. Following the complaints that students were being turned away, we actively engaged all the vice chancellors. They held a meeting on 8th of September 2023 and they all confirmed that none of them has turned a student away or demanded money other than the money for accommodation. So to date, all the reports that are coming in have not really been validated with vice chancellors. We are open and we encourage any student who has actually been asked to pay the 7% to come to my office with the evidence, and I am going to engage the vice chancellors immediately based on the facts. We are still following up with the ministry, who in retrospect they are following up with the treasury for release of funds. As at now, we have not released any money to whether continuing students or the ones who are coming in for the first time.
na kile kila ulitune mbunge wa Yembe North Julius Taitumu gikoni na ma principal by school barabara ingirite resort slip jaru to barabara kile kidhomo kile skurino nonto bakwethiro batale kile ya bisi onto bulabo to meteru to baba kwa kinya kile skuru ya university PSOjo Beatrice Nyangala aluga bobo nigiyuta tena wadho na mwelekela wa ministry ya kidhomo. This issue was raised earlier, and my colleague, the principal for basic education, indicated that this was illegal and he was going to issue a circular through the minister to stop this practice so that all the result slips are released immediately. Kuma mji munene wa Nairobi, Bitantoni rangi wa Kadenya. Kwe aritoa ngiri Imwe ati aritoa ngiri nyana maana ya tano barabeti chukuru ni Chuka University mwaka yumu ankira nende batakinya chukuruwe kuringana na Vice Chancellor chukuruwe na Professor Henry Mutembe ya ugete bomba kwidira ni kurea kumenya gurure mutaratara yo mari yo BC ya chiari nende baikira komba kuremania bokure ya BC na kwira chiari atidirikare na mbeje cha kwana gutederia murito wonde kwidira geta na mbere na kidhomo na kuiba batire ukinyi bianabo nene achukurira beti. Nyuma ya kiumia kigima ya kwamukira arito baimbia bamwanka wa mbere University ya Chuka na arito ngiri 3,500 bakinyete kumakire arito ngiri 4,500 baraba ititwa University no. Kuringana na monini wa Chancellor wa University no Professor Henry Mutembe unto bobo mono bumanetie na achiari bainge kwa gambia chakurira ana baba bichi. There are thousands that is out there. There are those from those families that have not understood the funding model, and I'm telling them the government is very clear. They have enough money for every student. Those who are out there waiting to do an arambe, those who are out there waiting to defer, please go to your universities. Even the application for the funding has been extended to 7th of October. Please go, you'll apply while you're in the universities. The government will support you. Mutembe ariuga ati thirikari iri na mubango umukinyaneru wa gutigira ati gutire murito akaremwa ikuthoma nuntu bwa kwagambia akiuga ati ndeni ya university no bamwe ba arito barabara ajite kujukia rutha rwa gucoka michi guchwa bichi bakaja kuthoma mianka yingi tayari barekera chini bakithomaga. Let all the students apply for all categories: the scholarship, the loan, and the bursary. Even if you are paying for accommodation, if your bursary come out and you are supported, also tell your parent it has come out, you return the money of the accommodation to your parent so that they can support your siblings. And every headmaster who is holding anybody's certificate there or living certificate, release to them so that they can finish, get jobs and come and clear your school fees. Nkuruki ariuga thirikari iri na mubango wa gutigira ati gutire muritwa akauma cukuru mbere aekirwa nthumbi ya kithomo kira ajite kuthomera. The government has made it very, very clear. And as I stand here as the Vice Chancellor, I will advance the priorities of the government. We are told if you get 4,000 students, in 4 years you must graduate 4,000. And if not, you account for that person. Alienda wapi? So we are going to document to ensure people are taught as scheduled. And for me, anybody who will not be able to deliver services, mambo ni mata. Ya kwanza ni kuhama Chuka, si ni kweli? Ya pili, kama amekosea watu ndi kupelekwa nje. Ya tatu, hiyo ingine namwachia Mola. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Waita na nikuma kiende tunende ya Samuel Gaishima tukida tukiona kanyaka kunoka ende ukadrogeta kurencho krete Nteto ingi.
Bauga no gocho mabati ja Kinandi, ja makamu, jare na ankanya na original, ja kuimba nyombeku, Raina Mabati Limited, tore aja, neonto waku, tore kuretera mabati John de jare okwenda, na ja idhimi mwanya, na ja na maguri ja kuguna mukojo waku, tore na mabati modemba jua Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile, na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited, ere kithoka njerene ya gweta baroire, no gure mabati original ja Raina Mabati, na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu, turingire kukurukira 0729628199, kana 0740229609, kana uite Facebook na yetu, zayo Raina Mabati Factory Limited, kana otoriongera website na yetu, zayo www.rainamabati.co.ke. Kanyere kainagwane mwene, Raina Mabati, ne yetu, tugure bietu, tukurie bietu. Wewe, wikendi ni ya kazi. Beba, wikendi ya kazi wewe, wikendi ya kazi. Wikendi ya kazi. Wikendi ya kazi. Zima na washe! From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action and much more. Go TV, love it! Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo badrikari na kinyakambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya dimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionda ja murano na kinya mucemanio turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru aja Kisimani Eco Resort twina guntu kwega kwa kugura mantu mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinyaguntu kwa mishetho ya twana ruterene rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bya kurumaniria irio bya muthenya chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Kama biashara iko down na unahitaji ka top up, endeleza biz na boost ya biashara upate up to 400k ya kutumia instantly hata ukiwa na insufficient funds kwa tili yako.
Download na uinstall M-Pesa Business App. Bonyeza transact alafu boost ya biashara service. Kwa terms and conditions utabonyeza accept na uweke M-Pesa pin yako. Sasa uko tayari kupokea pesa zako. Utaona boost ya biashara limit yako. Hizo sasa ndizo pesa zako za kutumia. Bonyeza transact kuzitumia. Na ni hivyo tu, M-Pesa boost ya biashara iko hapa kuendeleza biashara yako. Endeleza biz na boost ya biashara. Get up to 400,000 shillings to pay with your Lipa na M-Pesa business till even when you have insufficient funds and enjoy a 24-hour interest-free period. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Bueno, twakwithira mbere ya kubatana na uniki Nteto chitho tucokerania ati ni ndia kariba magutuni bati na ukwa nyuma yantu kenda bara bate kumenyeka na bara nindi ba ukari na bunduki kwithukira nyumba imwe na kwirikana kuya mbecha bamakiantu bantura na nyumene bethira bakiura na mauru Derek Sinto mwene nyumba ine na kwitharakia kare na kinyaturi bakwitha nindi bakitarakia ukwabura kumete bakiromba ukare kwithira bokiongelawa ntere yo mwandiki Nteto Martin Mugambi na kulikithia Gwaya abo kariano abothiete na mbere kuringaria ngana nkinya gutamba ntura cia magutuni na ntura mutori bobo nyuma ya antu batakumenyekana gwikinya kirimo ciumwe ntura ninu bari na mechinkana kwambiria kugerekeria kiri atori igoro ni ndaumirwe ni antu barakalata kabale batume bena niete mbega nuntu bare na misinka antu akuwekenda bena ngari jere ja Subaru leu beja bato angeti igoro bageria kuna murango wa mbere walema bauraga ndirisha muno bethira kwina suma ndene balema gutonya bakina twera balcony nire ya side ino bakina rugura murango jo balcony na gutonya Derek Sinto no mwene mochi uyu ariuga antu arume banana na mwari umwe bari na nkari chiere cha Subaru na nkinya ponthe bari na mechinka barekinyirie gwake muthenya wegoro na gutubaru inchirwa nyombe yake kuraga ndiricha na kuthungira nyomba na kuma na kimanja kia mbecha bagutonya ni bara umbile kwe kukurugurani kwaragania baumanya na mbesa ndena joji arimi bakina soka bakina threaten even my brother bakienda kumuratha bale na misinkete kule 5 eminene na eminini pist mtu wa musingo mwasoka mbitara ndite bigibiki yakwa ako mbita maita mane maratu ndara gwitika asoka mbira ngasoka nante soka riga bigibiki yakwa aria ndasoka kilwe twali no ambuli kirwa mbije mtojo ndamwera ninte mwije na mbije ande mugeni asoka mbira nanka nanda diete nanda dia oswa ba Kevin bageni gadi muna bwatwika na boba bakinyako owa kuringana na atori baba barabaronire ikarikarire bariuga antu baba bakinyire kiri nyombe nu bakimwitaga na rieto bakimuragia rugure kana baombe kurikania noe ndaria ndegwa murango kurugura ndegwa nkunku baba kinya mwisho aria bambira kundaira bakandairo ruku muno baba bairi takira ki omambira gwizaitia za gwizaitia au ndeka ino kanda ukirire ndona tubo tikubua kena ukirangera riwa nabwa nyomba kuma nyomba ni au ndona nakaba kundaira tuki nonda zogenda ira kandi kwa mukulura lakini antu baturi babalale ani barageria kulinga thimo polisi antu babateno gua either barejete kumburaga kana kuia nia yao ni either of those kana jujire leu oneka ngucokeria ngai ngatho muno nontu ntijito kabarambithire atha imbithwa twitho tukiaragia Nteto ingi mwena bobo bariuga bokira bari na kiono gua yabo karia mbari nu bakiugaga batikomenya antu baburira baomba gucokera na ithaigana na gukethirwa gukaria ata ni kuoneka ni utio tutena security guko nontu githia kera iku kuma thaa mugwanja thari tiu baronekaga mpaka thaira barathiire ni kureya kuthwa antu bagwate na tukimiania mpaka na ni thirikari riu ni kuonia polisi yetu itiruta wira iri bata kumama na gutugia mbeca kiria antu na
Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mogambi. Kembere barabara mukaira Mauritania kwandikithia arimi kire mukondo yo eli bathiritie Mauritania ntere choro mzia wande kinzeno reti arimi banende bethire bagicha ndikithakia kenda batikethe bakiringa thirikari mnonende minister urimi mithikalenturi ngoro kinarumbete NCPB renteri kwaramwa kenda kanya kamboleo inyingi kodira kakioneka mukiro mitheka na chikinya. Kaitene ka thirikari nene ukulukira rwangiro urimi yetete na mbere ukiumaniria kwandikithia arimi kendo tira kwina mibango ime ayo batetheria ukiria maketha yao magana ya nthuki mbithi kuma kaunti Meru ya ikandarasi ya kurita ngui. Andere chairman wa agriculture Meru County inko encourage arimi batura wichiandikithia na kwayana information ya urimi bo kiri kaunti ya Meru ni kenda thirikari yumba kubangira arimi kubatetheria na kumenya imera birabethera bakirima na mantu yangi yarabethera baikulukira mathina meanya ni kenda tumba ukiria urimi ndene ya Meru County. Nontubo MCO wandie kenja itigania West Ken na Ibae na rombete ya Meru nara waziri wa urimi umete uchiandikithia na wingi kenda batikaringe mwana wao nthi. Twina waziri wetu mwana wetu mithika lenturi uraumite ithetune riretu ni romba riako tutamuringe nthi twithire tuichiandikithia na wingi muntu wina taito kana tena taito bonka na kamunda kawe na ichiandikithie ni kenda thirikari rira ikiplan kana bakibangira arimi tukamenyeka turi arimi baba inge ngiri ya nona kiri Meru County yonthe. Amwe na boke na rombete waziri wa urimi mithika lenturi utira kwina ntwa ega kwa wika fertilizer tigania West akiwa nchukue rere othai tiumba kuuna ntuba wandita no tietia ni West etumi kwina matheta kithomba kuma kiri arimi na kari baraba kwithira baina maitia na maina mayochwa na fertilizer na bati umeona kambu wetu na kanyumba kanini kana nchuku enini iraithera yekirwa fertilizer araura kenjai thokone na ni romba riakwa kiri waziri wa agriculture na ndiketie kwaria noe na njira ya themu ya reworo ni murombete nyumba yayo ya Uru Social Hall ithire ikirwo fertilizer kana fertilizer ithire ikiomba kwa stored au nontu nyumba ino isto fertilizer kinya kunia ngiri 3 kana ngiri 5 na arimi bakaomba kuyukia fertilizer na njira imputhu na njira ya ukue na arimi bakethera bakinufaika kwa wingi nontu rira bawita kastone kara kanini kaithokone araura fertilizer tekwana ireto mibuko mana ya 6 yakathira na matha arimi baraba kumite kuraya kuma mbeu kuma kinyabara mumite mikinduri na bangi bakauma nara mairi 3 mumoi rei athwana akithi nkomo bakethira batikumba kunufaika ni fertilizer arimi ne bakulalamika mnono ntobo fertilizer kwithira itikuonekana na fertilizer nyingi iriya kwa stone iranene iriara mutindo kana Meru town na kou arimi baraba nture ne batikumbo kinyila fertilizer na tuikira kirithwanio ni atiri fertilizer tiri onthe tumika na wingi kuri itare kwanda kuri itare atubwitharia top dressing kou ni temporary na kethra ni untubuko yokia mweri kana chiumia bile chiumia bithatu itubwire kwethra twina more places kinya ire ikombori china security sawa tukethra twisto fertilizer na Meru County Executive bagachwa antubakorwa mira exercise yu na kwaya na fertilizer. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika. Akariba kumantura kinyagarire wandini abogeta yestigisio na bunge kya South Imenti bachiumiretie kwibuthiria ndara cha bubongwa
akaribai bameneti atongeria bo nunto bokuremo kinyantere batetheria kaitene okuna bombe ombedi munendete babonda bonda amwana akare balubure bachumireti ruwa na kubiria barabara bobongo ikira bakwida bakiwa dirikari nibateaniletie RMCO na kinyangamana bakwe bakuritira mirongwe na rugendo rwa kilomita 5 eda ende bari wabo ngwete kwithira bakinyela tene matura Mewandine ya bogeta istintore ya kianyaga geshigombonge kya Southimenti ala mwingi jo shumirite goshya kiranda gasha ere gwatide nenjere ya kumarukura gweta kianyaga primary mwanga kaudhine secondary ala kariba bedrite baikubiria migogo kuma mature ne jao tena ange antu batiru baeka matame gogo bara jia didirwe na antu bara umau Urande ikidakene turi batu tutije michire tukaumari badiuga gitumike gushumiria kwa kadagasa ije ni untu nithirite gwatikiribo uria batiumbaga kumiri ntobia bia myunda eria kinyana gwita skuru ni ogwati akariba bakiuga barone batekira bakwa bakionaga ni untu atongeria baraba thurire no kababutatire bakiuga reure kabashumiria baichwire ntaira baba kwa kuja utunjira njira yechi muno MCA eja tunjira njira tutugomba kwa kandagacha nawe abange utigere atuthirekerie riu ndagaceje ni kunirwane ana betu betete skuru igitare ambura ndagaceje igatenderaga sana twana twijari mwe tukale mwikuna kwatweka ikabindia ciari beje baba unagia aja akariba nkurukini bethirite bakiorotithire kiaranga bana wa miru kawira mwangaza bakiuga no kakuthurie tura riao bakiuga kwingi wandine winge njira ciao ni karibu ega bakiringithana na cia kwao gitumikira nandi bagite ogwa na MCA wao waronduranira uria bakuona tokate gukinya mathina jao kiringa bana mwangaza na kinyake dhana kuwe kabati tutuokona kabati kau akugira ikogo tuma batu twichoka tukona ingo giothe ya kuthithia ija ore muntu achuka mutundu kendonwa atukuona jana ara utete bona ara bokeja ndakachasi yakirwe bwata bwa saindi ucio ndakachasi yakiwe tete ja utetinya bwakaongo ndakasisi yakirwe ende batyo tutore ithakene njira eje yao nayo ni kirema kitheri yujuri meigando aja nonga bikibiki akeshomba gukurukira ku na inyasho na thina inene njira ira gutengaritira ku nande akariba bakiuga bobali mathakene batekarita na bakuma miru inyanga ariongwa kinyokombirwa muuro joju utonagia ukamata ningo ko utumirwa gitanda bya byatumagwa tene bigokamata iremene kuntu gutumenye nyigwetereka kogwana betu ibetana thina muno kungina kuetithia bonda kumariburu kinyabo bagishumiria kwithondekera njira yao bakiuga gitumi thirikari ya kaunti ya Meru na MCA wao Stephen Bijewe ni babatejanirie nikida bamenerete miarianga bana mwangaza yarurwa spindi ya 500 itha bakiuga gwitiina rwiro ru gutimirandi awiti na mbere kugweteka maturene jao na unto kuona tukibwithire barabara yetu ingwa barabara in the last financial year mwaka wa budget ya URETERI barabara ya allocated 5 milioni na mbechi hizo tukomenya na chietire lakini no gangwibwa tukirwa kaende kabati ende ngauria kabati kare inatwitite kithai maendeleo batu turi antu baliburu mbaranga kanikaruwe tutikuona maendeleo ya kwirirwa kabati 500 kilometers twetete tokua kana twetete mama etwira ertangwe 500 kilometers per hour ngwe unio batu thai ao nio batu nio kilometers per hour thai
lo kilometers farawe anto beto kumaro gero tayaura kumaro gere anabeto batarea Muruki badiuga kulingana na njira ya sibitari ya Guardian gwetari bure thukangi akaribaba badiuga bone bethagira bayikurukira kagita komo guchwa motungata kuregete ka twabwethe kapati kindogo tutia sapati inge itebwethetwe nitugwa ito mwashimua torigane abareye itutumirite kinya mbeche nyinge no ntubo kumba kwetha twirita mbecha twe vijana tuona kinya no bya kuria ikenda turethia barabara ne omibwethia lakini nabwo tutethia atia tuteomba no tuteomba katukuromba thirikari ewe twe mama taweka wira u mwangasha ombe kwethira akibwithia maendeleo yarakuwa kabati kaende ombe kwethira kinya ntore leburu alele barabara ye amebwethira kwethete atia ubaterie ngabana ate uturetera maendeleo biyewe netere wonka anga netere wonka ntisi mbiyetere wonka kethana mama na biyewe na atoni na wonka kabanya bara batetere wonka iba kuona maendeleo lakini biyewe netere wonka lakini utoe maendeleo toyetatia tukona kiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutungi Kare. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Ngine kuna tabisa warmi county adarakanithi kimathinjaru nori tiarimi bambiri ninde mutaratara yo kongela goro machara yo kenda bagunika nkorokia kerendera kurugura kinini ko ili kongerwa goro ko matunda ki strawberry irethirite getha kona mbere ni gikundi kya Glow Family Welfare kyotanaita na gikundi kitike kithirikari na rietwa Village Hope ko na ugite yone mutaratara irane ndi arimi bonde babati kwethira bakinyela kya Martin Mugambi na tarire nkorokia Keno indi kiri gikundi kia arimi ba matunda ba strawberry kuma mbari cia mutindo gikundi gitagwa Global Family nyuma ya kugunika na machini cia kunyaria matunda mama ma strawberry kurutha njui cia matunda mama kompyuta ya kuiga manto mao na nkinya bikibiki ya kuthaganaga strawberry no kuma mundani kumania na gikundi kia Village Hope kira kiri tauni ya Chogoria. Actually, I've been involved in this project before we started thinking about value addition. The chairman had come to my office and wanted to know whether HopeCo can assist the group with a computer and other related technology. And it's at that point after talking to him I felt that they needed to have really a much larger dream. Kuringana na muruti wira munene kana CEO warimi ndeni ya kaunti ya Thaa tweke mathinjeru antoi babateri kugwatira wonjorithia wa maketha mao kenda kuongera maketha mao baita. Kilimo kia strawberry ni kilimo kimwe ke example in Thaa County. Na dia tuthunga antu bathungagira biashara ndia tukubenkarinjia rimbe tuthunga biashara ni tomanka tuthunga biashara kira ura mtu kurutha so to encourage at least kwa kwena product kana idio mwanya kana imena mwanya bia piota kurutwa biashara yota kureta mbia kwe mbeca cia muko no murimi intema to go promote strawberry. Eustace Mugendi ura no emukariri igite wa gikundi giki kia Global Family ariuga intobira bagwatite kana kugunika nabyo kuma kiri Village Hope kobi kabatetheria kiri urimi bobo. Turaugite tunganganirwe ni kenda na thirikari onayo ya Thaa County iuke ni kenda tumbe kugwatanira na ku-emphasize thoko na kusupportana na nontu tukugia na jiathe na thirikari ya county tukaera twina gwikarande ni kenda turaithirio ntu uria kwa upana akithirikiria Titus Muthuri ura no emukiama wa Village Hope ariuga bagatetheria kiama giki gukura na nkinya kubagwatia guchwa thoko nkinya cia ruraya. Ku market twina partnership na other government
entities like msea ni bakubatetheria giku market na inya tutwingwa opco ntubagwatithania na antu bara bakugura both locally na inya international. Then links in Sweden, twina links in USA, na area our senior management that meetings every year, so we have plans to market them. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraham, mbitagwa Mateni Mogambi. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Right on, nikumira Nteto nende tukuthatukira katanta Nteto chetu ni bweno ntuba kwithira watanite na ntukethira ringi tukiwatanira wona chikinya thaithatu no zino ntuba Nteto cheru thaithatu on bit of PHINEAS. IMAANA na mwana yetu mathithia etawa Cindy Karwitha.